شر عینک و عین بارانه 1703 کلش چلو جمیرسک زازارا پیشنیار کر کلش گوت امی سروان گنده کرده داگرن ین کو به شیخ قاسم تیلانی و حساب جبور هاتنا سر ولات ما ام جوهن دکا جوان بکشن میرسک زازا اف پیشنیار قبول کربو روژه که زو کلش خوا گیره دا لحاظ به خسوار بو و چو قصر ردوانه جم میرزک زازا محمد و مسته جدایی که خو گله پرسین و گوتن دای کانی باوی ما دای گله دای باوی و سبک زور رابو خوشدان و چو قصر ردوانه شیورا خو کرن و باوی و جاری چو شر درجات تیلانه کلش یکینک در دورا 105 سواری بخار هلدا و چوهر سر گنده عینک و عین باران داگره گنده عینک و عین باران جو طرف ردوان و نزی قرطلان یعنی نزی مصرجه و گنده تلانه میرزک زازا خلام کبو ناوی محمود خلام بو یعنی جی محمود پایا بو اره محمود نکره مزنو آخابو لپایا کی جهاتی بو هر محمود جی ایزیدی بو دل کلا جوکی ای میرزک زازا به محمود و بو جبر محمود ایمیر بو ایمیر خاص بو سوارن کلا جی دملانوا سر عینک و عین باران داگرتن پشتی شر کرن و هدی پاشتا و گران لدر وی گون دیسا لحف کن بون کلاش گوت کانی محمود گوتن محمود خلام هات کشتن و لاشوی دست دجمن داما کلش چلو گوت امی وگرن بلکی ام لاشوی جی دجمن بستینن کلش چلو د پیشیه دا ایریش برن سر دجمن و خواستن هم طولا محمود راکن و هم جی لاش محمود خلاص کن د ایریشا دست پیک دا نکارین لاش محمود خلاص کن جارک دن کلش ایریش بر سروان و دیسا نکارین لاش محمود خلاص کن ده هر دو ایریشان دا کلش و حسکری خوا گلک جی دجمن دکوژن لی کور جی ببریار شار دکن ونده هیا ددن برچاوین خوا و ناخوازن لاش محمود بدن ایزیدیا کلش چلو جارسیان ایریشی سر دجمن دکه و جارسیان جران خوا بریندار دبه پشتی کلش چلو بریندار دبه هدی پاشتا و دکشن پشتی وگاریان هاتن قصر ردوانه میرزک زازا گوت کانی محمود کلش چلو میرزکو دنبیجا و حیفا محمود هلنانی مسیح جارا آجو سروان و مگلک جوان کشتن لی پشتی از بریندار بو ام هاتن حکیمه کی مسیحی جی دورا قوبین دهات برینا کلاش درمان دکر حکیم چند جارا برینا کلاش درمان کر و برین بر بباشی و دچون روژه که حکیم زو جو قوبین درکت و هات گنده قمارو چو جم مالا گلحو باوی حلی و قشم سکنی خواست تاشته بخوی و پاش و بچوا ردوان برینا کلاش درمان کر بوا قشم پرسا کلاش حکیم کر و گود چاوا برین درمان دگه حکیم درمان و ملهم خوشانی قشم دان و چاوا برین تین درمان کرن جه قشم را گود پشتی حکیم پشتا خدا قشمه و دچه تاشته دخوی قشم رابه جهره تاوه جه درمان و ملهمه که حکیم جبو برینا کلاش آماده کری حکیم دچه مالا کلاش و بریناوی ملهم و درمان دگه حکیم جمالا کلاش رابو درکت جدر و خواست هر مالا خوا کلاش هز به تشتکی نا نورمال کر کلاش فهم کر که بریناوی هاد جهر کرن کلاش گوت حکیم بسکنین حکیم سکناندن و کلاش گوت از باور کم تا از جهر دام حکیم گوت چما از تا جهر بدم تشتکی ورتونا کلاش گوت بله جه حکیم پرسیان وقتی ته هاتی ور تریا خو به دورنا اخست یا نه حکیم گوت از چوم قمارو مالا گلحو و قشم جی
پرسیا بێ ئەس چاوە برینە دەرمان دکم. هات فێمکردن و قەشەمێ ژەهر ئاوێتی مەلهەما حەکیم. کەلەش گوت حەکیم نەکوژن نەبزانە بوون ئەس ژەهر داما. بەلێ مخابن پشتی دەمەکێ کەلەشە چەلۆ di payîza sala 1730 da bi vê jehrdayînê jiyana xwe ji dest didê. Ji destdayîna jiyana keleşê çelo ji bo welatê xalta windahiya gelekî mezin e. Mamet û Mistê her du ji dayîka xwe pirsin dibê dayê kanî bavê me. Dayê Gulê dibêje bavê we vê carê çûyî şerê derece têlanê. Dengbêj kilamê ser şerê keleşê çelo ya şerê aynikê û aynbaranê li gorî gotinê dayîka Mamet û Mistê ya Gulê bi vî rengî distirînin. Ez ê bi derece têlanê ketim bi retama, rima destê bavê Mamet û Mistê 24 movika ji darê çama. Gelek şehadê bavê we hene, wextê li bavê we qewimî, wê rojê 3 cara ajo ser laşê Mehmûdê xulama. Hekîm û malî neava, çima te kir nezanî, te xotî ku melhemê xwe ba mala qeşema gelhodanî. Rabû avêt melhema birîna bavê Mamet û Mistê hindek jehra Silêmanî. Belê, çavkaniyê kilamê dengbêj Emîn Hemdûnî. شر دولت عثمانیه و ولات خالتا 1734 حتی 1736 پشتی ازیدی دشار ارانزه ده لهمبری کردان بسر کتن یدی ولات خالتا جبوی عثمانیه یعنی جبوی ترکا بو هدف لدوان دمان دا پرسکریکی ترکان وکی دن هبون عثمانی دوی وان پرسکریکین خوا صافی بکن و پاش بری خوا بدن ازیدیان. محمد علی پاشا کوج طرف عثمانیا و وکی محمد علی پاشای مصری تناس کرن دوان سالان دا سرخوبونا خوا لهمبری عثمانیا اعلان کرد. اف پرسکریک جبو عثمانیا جیا ازیدیان مسترا. وکیدن یونانا لهمبری دولتا عثمانیا دناوا سرهلدانا که دبون. دولتا عثمانیا ده هیوا جوتمها سالا 1727 دا چاناقل بوغازی دنابرا دریا رش و دریا ناوین دا لهمبری گمین دولتا روسان دا گرت. پشتیوه که دولتا روسا دنیسانا سالا 1728 دا لهمبری عثمانیا شرک دست بکر. و پشکری دا سرخوبونا ملت یونان و دولتک یونانستانه. دگلک جبهان دا شر گران دنابرا روس و ترکان دا قومی و سال قلفت بو 1729. دنیسانا سالا 1729 دا رشید محمد پاشا یعنی بو صدرازام دولت عثمانیه. پادشاه یعنی خواندکار جی محمود ددوی بو و رشید پاشا بو جگری وی. صدرازام زلام پادشاه ای هری مازنا کود درجه بلند کار دولت بناوی پادشاه بره و دبیا. روس جبهه بالقانا دا حتی ادرنا با عثمانیه را هاتن. او به سرکشی گنرال ایوان پاسکیویچی روس جبهه قفقاز دا با عثمانیه را یعنی به ترکان را هاتن حتی باجار آردهان قرص و ارزرومه. روسا باجار قرص ده هزیران سال 1729 دا جی ترکان استان و حتی نیزی گولاوانه پاس نوزجی داگر کرن. هدی حسکر روسا جناونده ولات خالتا جردوانه ندور بو. پشتی میرسکه زازا او یک بهیس برای قاصرا سه نامه جی گنرال روس ایوان پاسکیویچ رشاند. قاصر نامه یکی برای دا تین کشتن. و نامه ناگهجی دست حسکر روسا.
Nama Mirzikê Zaza ya didûyê li bajarê Erzeromê digihêjê destên hezkerê Rûsa, lê nakeve destê Generalê mezin Ivan Paskevîç. Ji ber ji wir paş de vegeriya bû Tiflîsê. Lê serleşkerên Rûsa ku li Erzeromê diman di sala 1729 de bersiva nama mezinê welatê Xalta ya didûyê dan. Bersiva nama didûyê vegeriya û giha destê Mirzikê Zaza. Lê nama bi zimanê Rûsî hatibû nivîsandin û kesî bi zimanê Rûsî fêm bike li Ridwanê nebû. Osmanî dişarê li hemberî Rûsan de bin keftin û gelek tirsiyan Rûs piştgiriya êzdiyan bikin. Ji ber vê yekê Osmaniya Zûka bi Rûsan re peymana bi navê Peymana Edirna îmza kirin. Hindek xalê navaroka Peymana Edirna ev in. Yek, Yunanistan serxwebûna xwe bi dest êxê. Dido, artêşa Rûsa ji Erzurum, Ardahan, Patnos û Qarsê vedikişihê û dewleta Osmaniya tanzîmatek mezin didê dewleta Rûsa. Bi vê rengî artêşa Rûsa ji Qarsê paşa vedikişihê. Tirkan bi Rûsan re sînorên xwe nû danîn û pirsgirêkên xwe ji bo demekê çareser kirin. Mîr Muhemedê Rewandûs yanî Mîrê Kor, Mîrê Soran heta niha otonom bû û bi dewleta Osmaniya ve girêdayî bû. Lê di sala 1730 de serxwebûna xwe ya dewleta Soran li hemberî dewleta Osmaniya îlan kir. Heta niha di nava sînorê dewleta Osmaniya de êzîdî serbixwe bûn. Kurdan jî xwe serbixwe îlan kir. Êdî kengî bê Tirk wê şerekî giran bînin ser êzîdiya û Kurdan jî. Ev çend salin şer di navbera hezkerê Osmaniya û hezkerê Mehmed Alî Paşayê Ereb da li herêma Humus, Heleb û Kilîsê de hebû. Ji ber Osmaniya di şerê hemberî Rûs û Yunan da xwîn wenda kiribû, hezkerê Mehmed Alî Paşa derbê giran li dewleta Osmaniya dan û hetenî bajarê Konya stand. Padîşahê dewleta Osmaniya Mehmûdê didûyê Sadrazam Reşîd Paşa wekî waliyê Misrê jî daxuya kirin û Reşîd Paşa kir serfermandarê herî bilind li hemberî hezkerê Mehmed Alî Paşa. Li Konya şerekî giran di qanûna sala 1732 da di navbera hezkerê Mehmed Alî Paşa û hezkerê dewleta Osmaniya de qewimî. Sadrazam yanî Serokwezîr Reşîd Paşa bi xwe serkêşiya hezkerê Osmaniya dikir û İbrahîm Paşa kurê Mehmed Alî Paşa bû û wî jî serkêşiya hezkerê bavê xwe dikir. Di vî şerî de dewleta Osmaniya bin keft. Reşîd Paşa birîndar bû û hêsîr ket destê hezkerê Mehmed Alî Paşa. Piştî vî şerî Serokwezîrtiya Reşîd Paşa di sibata sala 1733 de hat sekinandin. Reşîd Paşa paşê di cotmeha sala 1733 de bû waliyê Sîwasê. Xwendekar yanî padîşahê dewleta Osmaniya Mehmûdê didûyê wê Reşîd Paşa ji bo welatê Xalta yanî ji bo êzdiya û ji bo dewleta Soran ji holê Rakê amade kir. İnisiyatîva vê yekê teva kir destê Reşîd Paşa. Hêz dayê û şan wîlayeta Diyarbekir. Di cotmeha sala 1734 da Reşîd Paşa bû waliyê Diyarbekir. Berî niha Serokwezîr Reşîd Paşa li hemberî Rûs û Yunana bin keftibû. Li hemberî Mehmed Alî Paşayê Misrî jî bin keftibû. Yanî karyera Reşîd Paşaya hezkerî û siyasî ji dest çûye û niha jî dewleta Osmanî şansek daye Reşîd Paşa. Heka welatê Xalta û welatê Soran têk bibe wê karyera Reşîd Paşaya hezkerî û siyasî dîsa ber başbûnê ve here. Şerek wê di navbera wîlayeta Diyarbekir ya dewleta Osmaniya û welatê Xalta de derkeve. Ber kes nebêje xebera padîşahê dewleta Osmaniya ji planê vî şerî tune bû. Ev şer tenê bi înisiyatîfa Reşîd Paşa ve wê werê kirin. Padîşah Mehmûdê didûyê wê baş dizanê dewleta wan bi 100,000 bi milyona êzîdî qelandina
و به 100,000 و به میلیون جی به زوره کرنا ترک، کرد، عرب و مسلمان. دولت عثمانیه باش زانه وان آخ و ولات ازدیا داگر کریا. هکا ولات خالتا بر پین خو ببینه و بچیای شنگاله و ولات شیخ را سینور وان جارک دن وکی بری ببی یک ویدم او یک ویجبو دولت عثمانیه قط نباش بی. دویزو ولات خالتا جهول راکن و پاش چیای شنگاله و ولات شیخ بکن هدفه. کنفدراسیونا ایلا یا ولات خالتا جی گلک هرم و اعلان پکتی. جوان 4 ایل یان جی هرمن مزن قزلا، نقیبا، خندقی و آنقوسینا. هرما آنقوسیا که باکور ردوانه و بر به دیاربکر ودچه. مزن آنقوسیا صالح سعدو و مرخص آنقوسیا درجه بلند شیخ میرزای آنقوسی. فرمانا لسر شیخ میرزای آنقوسی داویا سال 1834 دا. شیخ میرزای آنقوسی ازیدی وقتی که کلیوی رشح بیدو ای کرد بو. رشح بیدو لگوند جومان دما. جه حشیره بابوسیا بو و زلام دولت عثمانیه بو. بکا دولت عثمانیه رشح بیدو کوچر جو کدر آنی بو و دناب یعنی دسر سینور ازدیا لجومان بجه کری بو. قاسم عثمان او جی کربو جه حشیره پنجینارا بو. او جی دناب سینور ازدیان ده هاتبو بجه کرن. پرسکریک دناب برا مالا قاسم عثمان و رشح بیدو ده درکت. ده انجام ده رشح بیدو ده برازی قاسم عثمان بناو حسن و پورتو کشتن. قواتا قاسم عثمان یعنی یا حشیره پنجیناریا تیری ند کرد طولا خوا راکن. روشه و بیزار حفصر حسن و پورتو چون جمگلک مزن و مرخاسن به هرمه و رشا خو آویتن مالوان و خواستن طولا زلاموان به راکرن. کسی نویری رشا روشه و بیزار راکن. جبر کشنا رشه حبید و نه حسانی بو. رشه حبید ای جهاتی بو و گریدای دولت عثمانیه جی بو. جبر وی که تکسی رشا مالا قاسم عثمان را نکر. هری داوی فکرین و گوتن اره شیخ میرزای آنقوسی کریف رشه حبید و لی ایزیدی کتا رشا خو آوید مالاوان کو کاربن وی رشا مروف راکن و طوله راکن. روشه و بیزار کرد بون. چون رشا خو برن مالا شیخ میرزای آنقوسی ایزیدی و شیخ میرزای رشا وان هلگرد و گوت از طولا حسن و پورتو راکم. شیخ میرزا تاوی هندک زلامان چو گند جومانه گازی رشح بیدو کر و لدر وی گون لحف کن بون. هر دو تنه لمیدان درکتن همبری هف. شیخ میرزا گوت رشح بیدو خو باش حاضر که بخوده اس ایرو لتا این حقم و خوده کم اس ایرو بیم کشتن لهما اس کیسه لتا بینم از تحفو نکم. رشح بیدو و شیخ میرزا درکتن همبری هف و شیخ میرزا رشح بیدو کشت. اف بویر دنابرا سالن 1820 1830 قومی بو. باش حسکر عثمانیه ای ولایت دیاربکر شیخ میرزا گرت بون و آوید بون حبسا سورا دیاربکری. مالا قاسم عثمان گوتن شیخ میرزا ده برما ده هاتی گرتن و رابون چون جم والی دیاربکری ایوی دمی. قاسم عثمان والی دیاربکر بارتیل کر و حفوا شیخ میرزای آنقوسی درخست. شیخ میرزا رزگار بو و هات مالا خوا. لچاوا رشید پاشا دجوت ماه سالا 1834 ده هات دیاربکر بو والی کاری او بو ازدیا تنبکه و خواست به شیخ میرزای آنقوسی دست پی بکه. هرما آنقوسی جی فراه بو دچو حتانی بر دیاربکر. شیخ میرزا جه ایلا خو گلکی نزیکی دیاربکر دانی بو.
بری ویکی دایکا شیخ میرزا و صالح سعدو مازنه انقوسیا گوتبون اره شیخ میرزا تهاتیا حفو کرن لدیسا جیت بیامه بکی زیده خونیزی دیاربکر نکا. شیخ میرزا بیا دایکا خو و صالح سعدو مازنه انقوسیا ناکی و خونیزی دیاربکر کربو. حسکر عثمانیا ای ولایت دیاربکر ای رشید پاشا تاوی زلامن ایلا حلقا و حتمانکا یعنی یا کردا شیخ میرزای انقوسی دیگرن و شیخ میرزا دخواست دکن ببه مسلمان. کرد دستینن سر گل گوندن ایزیدیا. شیخ میرزا دیگر گرتیگاه صورت دیاربکر دا جدایکا خو شیرین دخواست دکه که خنجراوی بر رنگی که جیرا ببه. دای شیرین شیخ میرزا کرم من گوت لبخت کردا و عثمانی اولا نبا لتبیا من و صالح سعدو مزنه انقوسیا نکر ترابو بره الى رنگین دا سور و بدنا دیاربکر. شیخ میرزا گوت دای از نکتما بر خماوه حبسی و ویلی دانه از کتما بر وی خمه کوکوچر حلقا و حتمان کا خلامو که باویتا و من بون لئیسا لآقار الى مدانینا. شیخ میرزا دای چاویتا کرنبوی ماتا نکاری خنجرا من جمن رابینه ایرو تاینا سر صبح رشید پاشا نزی من درباسو هکا خنجر بمن را هبوا منی بکرا کو باش حمال باجار دیاربکر سه روش و سه شوا ترمیوان کوچک کنسور جسورا دیاربکر بداوی نکرا. شیخ میرزا جدایکا خود دخواست کرد کو خنجر جر ببه. دای شیرین باش خنجر دنافسی تلا ماستا مینینه و جر دبه. روژا دادگه رشید پاشا و امین پاشا جه شیخ میرزا دخواست دکن کو ببه مسلمان. رشید پاشا والی دیاربکر شیخ میرزا تو میره کی باشی ورا ببا مسلمان امین رودبک خلاتک تا جوید دولت درینن. شیخ میرزا کرو از نمیره وان پیواما از باوی حسن و ملوما شرط و شروط من پر گرانن هرن مسلمانتی لایقی و ترکا و کردایا. شیخ میرزا دست آویج خنجری و دهندروی دادگه دا ایریشی سرواندگی. شیخ میرزا خوازه رشید پاشا و امین پاشا بکوژه لی هر دو ترسونک دراون خو آویجن پشتا قاپی خانه. قاپی خانه حسین بو و رشید پاشا جه دست شیخ میرزا خلاص دبه. شیخ میرزا زیده 20 جندرمه و چاویشا دکوژه. لی دستکی خنجراوی دنافسی تلا مستا نمها بو و پاش خنجر دلاش جندرمه کی دا مینه و دستکی خنجر جی د دست شیخ میرزا دا دمینه. شیخ میرزا جناوا سورا دیاربکر درکوه و خوازه خو خلاص که. حسکر نوبدار توینگل سر دینه و شیخ میرزای انقوسی جیانا خوا جد دست ده. دبه سردایی ازدی خانه. رشید پاشا فرمان الا انقوسیا راد که. هنجه تین کشتن هنجه بزورت تین قلباندن و یه دنجی خول نیزی ناوندا ولات خالتا ردوان دگرن. هنجه جی دچن شنگال و هندک جی انقوسیا دچن رخی ارمنستان جی. دای شیرین شیخ میرزا و لولاو یا تلوی دنیای کریا تکسی نکر. جروجا باجار دیاربکر کتیبن حکم خوندکار دین اسلامه. جوی روژه او وردا کسی کوری سورا دیاربکر لهمبری حاکما وزیرا و پاشا بخوی نکر. جخینی باوی حسن و ملو مجیوری قبا شیخو بکر. آخ وزیر بدتوقع شیخ دین میرو.
فرمانا رشید پاشا 1735 د سال 1735 دا عثمانی یعنی ترک و کردن هرم تایبت الى حلقه فرمانه که لی ازیان را دکن و خوازن ولات خالت توا داگر بکن. رشید پاشا و امین پاشا به 40,000 حسکر عثمانیا تاوی گلک کردن هرمه دچن داگر کرنا ولات خالتا. دوان دمادا هدی کلشه چلو نای ساخه و گلک مرخاسین ازیا ایدینجی د شهر 1728 دا جیانا خوش دست آغا. هرچقاس ازیدی د شهر 1728 دا لهمبری کردان بسر کتبن جی لهزا ازیا یا ولات خالتا نوک یا بریا. 1900 حسکری ازیان و دم جیانا خوش دست آبون و گلک جوان سرکش بون. وکی دن ناکوکی ازیدیا این نافخوایی درکتنا. وکی کشتنا حالیه گلحو و جحرداینا کلش چلو زرار گلک مازن دایی هزا ازیدیا. یعنی ازیدی نوکی دماشار ارانزه بهزن. پشتی کلش چلو جیانا خوش دستا. مچه شیخ حیسا دبه مازن هزا ردوانه. پشتی حسکر عثمانیا شیخ میرزای انقوسی قتل کرن هدی حسکر عثمانیا به پشگیریا کردین هرم و تایبت تاوی ایلا حلقه و حتمان که یا کرده فرمان لازدین روشلات دیاربکر را کرن. باشه د دسپیکا بهارا سال 1735 حسکر عثمانیا به پشگیریا گلک کردین هرم میناک وکی میره لجه اوه دمه وکی حشیره علقه به ازیدیان راحتن. هر سر دمکه سر هنده گندن ازیا داگرتن و حتی نهاتن قلازوقه. قلازوقه ده دست کرده و ترکا دبو. عثمانیا وکی کرده یکسر نهاتن سر هرما ردوانه بخوا. ترکا هر روش سر هنده گنده ازیا داگرتن و به ویرنگی هزا ازیا کم و به تسیر کرن حتی نیزی هرما ردوانه بون. حسکر ترکا سرگنده زونگا زورو و باخمزه جا گرتن. مالا چلکه ایریشا عثمانیا و یا حوالبنده وان کردایا دسپیکه دی گنده باخمزه دا اشکاندن و حسکر ترکا پاشتا وکشیا کلا زوقه. حسکر عثمانیا به اصرار ایریشی سرگنده باخمزه دکه و ازیدیان د باخمزه دا جی به تسیر دکه. هزا ازیدیا یا ردوانه بخوا به سرکشیا میرزکه زازا و مچه شیخ حیسا د سینور نقیبا خندق یا اقزلا دا درکت همبری ارتشا ترکا یا عثمانیا. شرد نابرا هزا ازیدیا و یا ترکا دا د بهارا سال 1750 دا لدردورا گنده باخمزه و دلا دا قومی. هزا ازیدیا بگشتی تاوی سوار و پایا دردورا 5000 کسی پیک دهات. هزا ترکا زیده 40,000 یا. شر هجی برم شور و مرتالان تکرن. لهدی تونجی تین بکار آنین. در روژا شر یا دسپیک دا دنابرا هر دو هزا دا قومیا دا گلک حسکر عثمانیا تخمینی 1000 کس تین کشتن. او جانگوری ازدیان جی زیده 500 کسیا. در روژا دوی دا لدلا شر دوام کرد. پشتی نیورو مچه شیخ حیسا و کشیا بین ودانه و گود گلی خورتن انقوسیا هون لیخن و طولا خور رکن ما ویسبه بصادان جوان کشتیا. در روژا دوی دا جی ازدیا گلک جی ترکا دو کجن. لی جی ازدیان جی گلک مرخاز دبن سردایی. هزا ازدیا کم دبی و ترک نبخما 10,000 یا جی 3,000 ونداهینا. در روژا سیا دا لبرچمه دلا دیسا شر د نابرا ازدیا و ترکا دا بردوام دکی و مچه شیخ حیسا بگرانی بریندار دبی. مچه شیخ حیسا نکوه دست دجمن لی مخابن روژه دا دبی سردایی. پشتی سرلشکر هزا ازیدیا مچه شیخ حیسا دبی سردایی جانگوری هدی ازدی هاو کارن شر ترکان بکن و دروژه چاره دا دیالوگ د نابرا میرزک زازا ازیدی و رشید پاشا دولتا عثمانیا دا پیش دکوه و لحف دکن.
Welatê xalta têk diçe. Navenda wê Rûdwan keve bin destê Osmaniya. Êzîdiyê welatê xalta serxwebûna xwe winda dikin. Otonomî jî tam bi dest êzidiya nakeve. Navenda welatê xalta keve bin kontrola Tirka. û Tirk jî qirkirinê li ser êzidiyan sekinînin li ser vê asasî Reşîd Paşa Tirk û Mîrzikê Zaza Êzîdî li hev dikin. Reşîd Paşa derdora 10,000 hesker di şerê sê rojan da li hemberî êzidiyan winda kir û nexwest hêjî windahiya bide berçavên xwe. Ji ber hedefa wî ne tenê welatê xalta bû, hedef û gorefa wî di duê welatê Soran bû û ew hedef û kar xwendekarê dewleta Osmaniya dabû pêşiya Reşîd Paşa. Dewleta Osmaniya bi Serokwezîrtiya Reşîd Paşa prestîja xwe ya navdewletî winda kiribû, ji ber di şerê hemberî Rûsa, Yûnana û Misriya da winda kiribû. û Reşîd Paşa naxwaze riskê li hemberî êzidiya zêde bide berçavên xwe. Ji xwe êzidiyên welatê xalta kirî bin kontrola xwe. Wê bi demê re hêdî wan tune bike hetanî mîrgeha Soran jî têk bibe. Reşîd Paşa li welatê xalta gelek heşîrê Kurda bicih kirin. Taybet koçer anî li nava axa êzidiya bicih kirin û bi rêya wan êzîdî kirin bin kontrola xwe. Eger Reşîd Paşa welatê xalta û mîrgeha Soran têk nebe, prestîja wî ya heskerî û siyasî wê tam bibe sıfır. Ji ber vêyekê şer û qirkirina li ser êzidiyên welatê xalta sekinan hetanî hedef û erxê xwe tam pêk bîne, hetanî welatê Soran têk bibe wê paşê bi demê re dîsa li êzidiyên welatê xalta vegere û wê wan di qetliyama re derbas bike. Heskerê Reşîd Paşa ket Rûdwanê û destanî ser qesra Rûdwanê û Mîrzikê Zaza ji qesrê derxistin û Emîn Paşa ji terafê dewleta Osmaniya ve xistin dewsa wî. Reşîd Paşa heskerê xwe amade dikir ji bona derbasî Mûsilê bibe. Piştî Reşîd Paşa fêm kir êzîdî li Rûdwanê bê tesîrbûna xwestberî derbasî Mûsilê bê êzidiyan biceribîne. Paşê rabû destdirêjî namûsa êzidiyan kir. Emîn Paşa û heskerê xwe çend keç û jinên êzidiyan ravandin. Tirka xwest êzidiya tam kêm bikin û fêm bikin êzîdî hew karin serî rakin û nûka Reşîd Paşa xwest derbasî Mûsilê bibe. Rûdwan ji heskerê Osmaniya dagirtiya êzîdî tenê karin bi rengekî xwe întarkirinê serî li hemberî Osmaniya rakin. Lê Mîrzikê Zaza ev yek nekir û got Reşîd Paşa, ev jinên Emîn Paşa ravandina, cêrîna û ne hevsirê tikesîna. Reşîd Paşa beşik heskerê xwe bi serfermandariya Emîn Paşa li Rûdwanê hişt û piraniya heskerê xwe ê din ve derbasî Mûsilê bû. Di van sala da Bedirxan Bek Emîrê Cizîra Bota havelbendê Osmaniya bû. Yani Cizîra Bota otonoma bi dewleta Osmaniya ve girêdaya û Reşîd Paşa êrîş nebir ser Bedirxan Bek. Bedirxan Bek piştî çand salî din wê nûka xwe ji dewleta Osmaniya qut bike û xwe serbixwe îlan bike. Piştî Reşîd Paşa derbasî Mûsilê bû, Mîrzikê Zaza rabû tevî komekê êrîş bir ser heskerê Osmaniya ku di qesra Rûdwanê de dima. Di vê êrişê de êzîdiya Emîn Paşayê ku destdirêjî jinên êzidiya kiriya kuştin û gelek heskerê din jî pêra kuştin. Mîrzikê Zaza destdanî ser qesra Rûdwanê lê wekî din li welatê xalta bi giştî heskerê Osmaniya hene. Xeber ji Reşîd Paşa re çû ku Mîrzikê Zaza Emîn Paşa kuştiya. Lê Reşîd Paşa hew karî niha vegerê Rûdwanê. Di vê destpêkê Mîrê Soranê Mîr Mihemedê Rewandiz yani Mîrê Kur têk bibe û paşê karê hêdî li Mîrzikê Zaza dîsa vegerê. Di sala 1735 da Reşîd Paşa ji Mûsilê bi heskerekî gelek giran berê xwe dide Rewanduzê. Şer di navbera Osmaniya yani Tirka û Soran da Kurda da derkevê. Wê demê Bedirxan Bek Kurd Emîrê Cizîra Bota arê Mîrê Kur nake. Ji ber havalbendê Osmaniya bû. Ev şer demekê di navbera Mîrê Kur û Reşîd Paşa da dewam dike. Heskerê Reşîd Paşa gela Rewandiz dorpêj dike. Mîro Soran gelekî bihêz bû û derbên giran li heskerê Osmaniya dide. û Osmaniya nikarî bi hêsanî hêza wî têk bibin.
Osmaniya xwest birêya dînê Îslamê Kurda bixapîne. Kesekî Kurd bi navê Malahadî di herêmê de bi nav û deng hebû. Osmaniya rabû birêya Malahadî fetwa derxistin. Di fetwa Malahadiyê Kurd da dihat gotin şerê mîrê rewandis li dijî Osmaniya destpêkirî li hemberî umeta Îslamiya û guneha û herama. Ev şerê soran li hemberî Osmaniya destpêkirî xıyaneta li hemberî umeta Îslamiyê û bi vî rengî Kurd xapandin. Miletê Kurd piştî vê fetvê xwe ji pişta Mîrê Kor, Mîr Mihemedê Rewandis da paş û Mîrê Kor paşê ji taqet ket û teslîmî Osmaniya teslîmî Tirka bû. Tirka dînê Îslamê ji xwe bi kar anîn û kirin bin xizmeta netewa xwe û bi ser ketin. û Kurdan jî dînê Îslamê ji xwe kirin armanc û hedef, netewa xwe kirin qurbana dînê Îslamê û bin ketin. Piştî Osmanî li hemberî Mîrgeha Soran bi ser ketin, Reşîd Paşa carek din vegeriya wîlayeta Diyarbekir. Lê Reşîd Paşa bi nexweşiya kolora ketbû. Reşîd Paşa di sala 1736 da bi Mîrzikê Zaza re hevdîtin pêk anî û di encam de Mîrzikê Zaza wekî berpirsê Ridwanê destnîşan kir û her bi dewleta Osmaniye ve girêdayî bû. Osmaniya Mîrê Kor di sala 1736 da şandin İstanbolê Cem Sultanê dewleta Osmaniya Sultan Mahmûdê Didûyê. Sultan Mahmûdê Didûyê dilê Mîrê Kor xweş kir û carek din vegeran welatê wî. Lê bi plan Mîrê Kor di vegerê de li Amasya bi fincana qehwê jehirdan. Mîrê Kor ji vî rengî mir. Reşîd Paşa di heyva cotmeha sala 1736 da li Diyarbekirê bi nexweşiyê mir. Piştî mirina Reşîd Paşa, Hafiz Paşa di mijdara sala 1736 da bû waliyê wîlayeta Diyarbekir. Hafiz Paşa yanî bi navê xwe yê rast Çerkes Hafiz Mehmed Paşa. Ban Mîrzikê Zaza kir, Mîrzik û kurek jê xwe diçin Diyarbekir Cem walî. Di vegerê de Mîrzikê Zaza di destpêka sala 1737 da li nêzî gundê Bilêda Jorîn di şikefta Meymuniyê de mirî tê dîtin û kes nizane kurê Mîrzik bi ku de çû. Ev gund hêdî ketibû destê Kurdan û eşîra Elika tê de diman. Mirina Mîrzikê Zaza bi gumana ji ber li termê Mîrzikê Zaza birîn tunebûn wer xuya dike Mîrzik baweriya xwe bi kirîvantiya Helika ya Osmanê Emer gelekî anî bû. Çêbê Mîrzik hatibê jehirkirin. Ji xwe di wextekî zû de berî şerê dela û aranzê Mîrzikê Zazayê Êzîdî bû kirîv û dostê Osmanê Hemer. Osmanê Hemer kur bû ji êla Helika bû. Wer xuya dike vê kirîvantiyê zirar gelek dayê Êzîdiya. Piştî Mîrzikê Zaza hêdî welatê Xalta tam têk çû. Tirka berdewam Kurd anîn di nava axa Êzidiyan de bi cih kirin û birêya Kurda kontrol li ser Êzidiya ava kirin. Welatê Xalta 1738 Di destpêka havîna sala 1738 da Hafiz Mahmed Paşa bi hezkerekî giran avêt ser welatê Xalta. Nêzî hezar êziyê nexwestin serî ji zilm û zora Tirka ya Osmaniya re bitewînin, xwe tevî malbatên xwe dan cihê asê û şerê hezkerê Hafiz Mahmed Paşa yê Tirka kirin. Di vê demê de hêdî şer bi tivinga jî dihat kirin.
تفنگ دست ازیان جدا هبون هکا نبه قاسی ترکان جی بن دوی شاری دا ازیا حتانی فیشکین خو داوی شار کرن و مخابن ازدی بسر نکتن به دهان جنین ازیدی جبونا نکوین دست حسکری نار خو کشتن رشید محمد پاشا و حافظ محمد پاشا به هزاران زاروک و خورتین ازیان ادنابرات تمن 7 سالی حتانی 14 سالی دا هرما ولات خالتا و هرما شنگال برن آنادول و استانبول جخور پرورده کرن او آسمله کرن و کرن ترک و او جخور کرن حسکر جخور رشید محمد پاشا و حافظ محمد پاشا جی بزاروکتی جی طرف حسکر عثمانیا و هاتبون رواندن و او ده قمپ حسکری ده هاتبون پرورده کرن و مزن کرن وان بیجیا جی زاروک ازدیا بزوره برن و او آسمله کرن او کرن حسکری خوا و پاشه جی ترکا اوین ساخ ماین کرن زاوین خوا به دمیره کردا به پشکریا ترکا لولات خالتا یک به یک دستانین سرگوندین ازیدیان به هزاران ازدین بخیرت کو سری نتواندن جی طرف کردان و ترکان و هاتن قتل کرن هدی به هزاران جی ازدیل ولات خالتا جبر ظلم و زورا کردا و ترکا به دمیره جنچاری بون مسلمان و نبون مسلمان جی کتن بن تسیر وان حشیر کردن کو دناف غار ازدیان ده هاتنا بجیه گرن حتی نها سه ولات دست ازدیان ده مابون ولات خالتا جی حد داگر کرن ولات شیخ و چیای شنگال تن دست ازدیان ده مانا و ترک و کرد و جنوسید گران ببنسان سر وان هر دو ولاتان جی جبونا ازیدیا لمزوپوتامیا لروشلاتا ناوی نهیلن بقالینن حسکری عثمانیا یعنی حسکری ترکا حتانی کمرا جمهوریتا ترکی آوانه بو نوی رابو الولات خالتا دناف جه ازدیان دا تام بسکنه بریا کردا دهات باج ویرگی یا خود بر و دچو جخوا بدمیره تواهی گند یعنی ایلی ازدیان ولات خالتا گربون بن تسیر حشیرین کردا سفر یزدانشیر امیر بوتانه لسر ولات خالتا 1854 امیر یزدانشیر وکی زلامکی فاناتیک دناس کرن یزدانشیر گلک ازیدی دروژن حیدا رمضان ده سر جه دکرن او جه الله خورا دکرن قربان یزدانشیر خوینا مروون ازدی و دخوار تفهم کرن که امیر جزیره بوتا یزدانشیر زلامکی نخوش بو یزدانشیر امیر عثمانیا بو و برپرس جزیره بوتا بو و گلک کی لموسل لجم عثمانیا دما میر حسین بک ازیدی جارکی لموسل شور لیزدانشیر کشان کوی بکوژه لی عثمانیا نهشت دوان دما دا ولات شیخ تن اتونوم بو و دبن تسیر دولت عثمانیا دا دما یزدانشیر د سال 1753 دا جوالی عثمانیا موسلی را پیشنیار کر و گوت 700 حسکر سواری و 700 پیا بدن من از جبو دولت عثمانیا هرم سینور قوقاس لهمبری روسا شر بکم هزا ترکا یا عثمانیا یا ولایت موسلی 10,000 کرد بچک کرن و جبو امیر یزدانشیر آماده کرن امیر یزدانشیر به وان 2000 حسکری کرد د دسپیکا سالا 1754 دا جموسل درکت و بری خدا جزیره و پاشه هر جبهه قوقاس همبری روسا جبو عثمانیا شربکی یا یزدانشیر پلان بو
و برێدا حەسکەرێ خۆ تەوا قانع کرد و وەختێ گها جزیرێ بەرپرسێ ئۆسمانیا ئێ جزیرا بۆتا کوش و دەستانی سەر جزیرێ و کربن دەستێ خوا. یەزدانشێر هێدی نە ئەمیرێ ترکایە، یەزدانشێر هێدی خۆ وەکی میرێ جزیرا بۆتا ئیلان کرد. هێزا دەولەتا ئۆسمانیا ji mêrdînê mudexeleyê Yezdanşêr kir. Lê hêza Kurda bi serkêşiya Yezdanşêr mudexeleya Osmaniya têk bir. Yekînê Yezdanşêr êrîş birin ser hêza Osmaniya ku li Zaxo dima û Zaxo bi dest xwe re kirin bin kontrola xwe. Yezdanşêr û birayê xwe Mansûr di ser torê re derbasî welatê Xalta Ridwanê bûn. Êzîdiyê ji ber fermana Reşîd Paşa û Hafiz Paşa Filîtîn vê carê bi destê Yezdanşêr tên kuştin. Gelek êzidiyên welatê Xalta wê demê ji ber zilma Yezdanşêr diçin Şingal, Welat Şêx û hindek jî diçin Aleksandapol, herêma Ermenîstanya îro û hin jî diçin Cihêndin. Yezdanşêr gelek keç û jinên êzidiye wekî xenîmeta şer wekî hêsîr bi xwar dibe cizîra bota. û bi zorê li Kurdan mehr dike. Ji ber vê sebebê û gelek sebebên cuda Mîr Hesen Begê Êzîdî wê paşê piştgiriyê bide Osmaniya li hemberî Yezdanşêr wê tevî şer bibe. Paşê Yezdanşêr herêma Sêrtê jî kê bin hikûmdariya xwe. Paşê Osmanî bi erêkirina İngilîsa û Fransîsaya li hemberî Yezdanşêr şer dest pê dikin. Dewleta Osmaniya şerekî mezin li hemberî Yezdanşêr dest pê dike û êrişî cizîra bota dike. Mîr Hesen Beg Êzîdî jî bi 2000 hezkerê êzidiyan arî dewleta Osmaniya dike. Êrişî hêza Yezdanşêr ya li Zaxo dike û Zaxo ji bin kontrola Yezdanşêr derdixin. Osmanî li hemberî serhildana Yezdanşêr di şerê herêma Cizîrê û Sêrtê de bi ser kevin û Yezdanşêr teslîmî Tirka Osmaniya dibe. Di sala 1734 heta sala 1945 de bêtirî 400 gund û zivin yani işkeftê êzidiyên welatê Xalta ji wan hatin istandin. Piranî Kurdan destaniya ser gundê êzidiya û ji xwe gelek gund ji mecbûrî bûn misilman. Navê hindek gundên êzidiyên welatê Xalta ku niha di destê Kurdan da ev in. Ez carê dibêjim navê hindek gunda. Navê gunda bi zimanê êzidî hatî nivîsandin û navê hindek gunda jî bi zimanê Tirkî û êzidî hatina nivîsandin. Yek Ridwana mala Mîrzabek paytexta welatê Xalta bû. Kurd têda diman. Li sala 2020 Ridwan dibin bendava Ilisû dama. Ridwan girêdayî navçe Bişêrî Batmanê ye. Dido Aranza Şêxa bi Tirkî Bêş Pinara û girêdayî Beşêrî Batman Tirkiye ye. Niha Kurd têda dimînin. Sisê Heskîf bi Tirkî Hesenkêf û girêdayî Batman Tirkiye. Niha Kurd têda dimînin. Beriya êzidiyan bû û Mesîhî jî têda diman. Heskîf ji zû de ji bona nebin misilman gelek ji wan bûbûn Mesîhî û vê dawiyê her ji mecbûrî bûn misilman. 4. Girê Çelo bi Tirkî Kütüklü köye û girêdayî Beşêrî Batman Tirkiye ye. Gundê bavê Keleşê Çelo bû. Niha Kurd eşîra Pencînara têda dimînin. 5. Kubîn Beşêrî bi Tirkî Beşîrî girêdayî Batman Tirkiye ye. Berê cihê êzidî û filahan bû. Niha Kurd têda na. 6. Gundê Qumaro gundê Heliyê Gelho bû. Niha Kurd Helika têda dimînin. 7. Dela niha Kurd têda mînin. 8. Baxims bi Tirkî Yalın Qavaq û girêdayî Beşêrî Batman Tirkiye ye. Gundê Baximsê ê mala Çelikê bû û niha Kurd heşîra Helika têda dimînin.
نه مرگراجال به ترکی اوتلوجایا و گریدای بشری باتمانا نها دست کردان دیا و حشیرا رشکوتا تیدا دمینن. ده آویسکا باوی حلی به ترکی iki köprüya و گریدای بشری باتمان ترکیه گنده آویسکا تم میرزا بک بو و جبر کوره تم ایمازن حلی بو گند بناوی آویسکا باوی حلی هات بو بناف کرن و نها کرد عشیرین موسیقی و رشکوتا تیدا دمینن. 11 زیوه به ترکی یاقت لکویا و گریدای باتمانیا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن بری ازیدی پیرن ارمخاله تیدا دمان. 12 زونگا زورو نها کرد عشیره رشکوتا تیدا دمینن. 13 گیدوکه به ترکی دوا بوینو و گریدای بشیریا نها کرد حشیره راما تیدا دمینن. 14 درباسان به ترکی یایلجا و گریدای باتمانا نها کرد تیدا دمینن. 15 هدک به ترکی دوغان کوواکا و گریدای بشیریا نها کرد حشیره رشکوتا تیدا دمینن. 16 کرتک به ترکی یeni yola و گریدای بشیریا نها کرد عشیره رشکوتا تیدا دمینن. 17 هزنمیره به ترکی این پنارا و گریدای بشیریا نها رشکوتا کرد تیدا دمینن. 18 هجره نها کرد رشکوتا تیدا دمینن. 19 گرمکا باسیا به ترکی الجا و گریدای بشیریا نها کرد عشیره رشکوتا تیدا دمینن. 20 زخور به ترکی başlamış نها کرد تیدا دمینن. 21 هوپه به ترکی asmadare köya و گریدای بشیریا نها کرد عشیرن حلقه و پنجیناری تیدا دمینن. 22 ازکا خواره به ترکی saman لکویا و گریدای بشیریا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن بریا ایلا برک یابو یا ازیدی یابو. 23 ازکه جوری به ترکی değirmen üstüva و گریدای بشیریا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن. 24 بازبوته به ترکی at باخه و گریدای بشیریا بره ازدی و فلاح تیدا دمان نها ده دست عشیره راما یا کردا دا دمینه. 25 cinazger به ترکی yontuk yazı و گریدای بشیریا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن. 26 دوصادق به ترکی ışık verana و گریدای بشیریا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن. 27 بنارین به ترکی çakıl و گریدای بشیریا نها کرد تیدا دمینن. 28 خانکه نها کرد حشیره حلقه و پنجیناری تیدا دمینن. وازده نها کرد عشیرین حلقه و پنجیناری تیدا دمینن. 3 کانیسورک به ترکی دوروقلو و گریدای بشیریا نها پنجیناری کرد تیدا دمینن. سعودیق به ترکی یالنجا و گریدای بشیریا نها کرد تیدا دمینن. سیلاخر به ترکی قونچایا و گریدای بشیریا نها کرد تیدا دمینن. سولان به ترکی iki yaka و گریدای بشیریا نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن. دیرا حمزو نها کرد حشیره حلقه تیدا دمینن. سولانا خواره به ترکی باشاره و گریدای بشیریا نها کرد حلقه تیدا دمینن. بحزرق نها کرد حشیره سینکی تیدا دمینن. حناب نها کرد رشقوتی تیدا دمینن. تاپیه نها کرد رشقوتی تیدا دمینن. گندسنه نها کرد حلقه تیدا دمینن. بیترو نها کرد حلقی تیدا دمینن. مال بنیه نها کرد حلقه تیدا دمینن. ممکا نها کرد حلقه تیدا دمینن. گنده بولنده به ترکی بیلک کویا و گریدای بشری باتمانا نها کرد عشیره رشکوتا تیدا دمینن. دیرا دره نها کرد عشیره راما و حلقه تیدا دمینن. زرجل
نها گرد حشیره سینکا تیدا دمینن. گنده کانی روا نها عشیره سینکی کرد تیدا دمینن. در روژا ایرو دا ده 100 سالا 21 دا تنه در دورا 15 حتی گندان لولات خالتا ده دستین ازدیان دامانا. بله کردان گلک جاران به سری خو ولات ما خرا کرنا، باب و کالن ما کشنا، آخاما تالان کرنا، دست دانینا سری گنده ما، دست دریجی ناموسا ما کرنا، و هندک جاران جی با کرنا عثمانیا ولات ما داگر کرنا، و هر جارا عثمانیا ترکا جنوسید ازیدیا را کری، کرد هر دم ده پیشی آوان دابون. و کرد نهاجی دبیجن ام و ایزی یک ملاتن ورن ام ولاتا کی بناوه کردستان چکن و لرخ میوه که جی گلک ایزیدی نزانی مادی و مانوی پشتا کردان دگرن. گلک ایزدین ولات خالتا و تایبت جبنامالا میرزا بگجی جبر ظلم و زورا کردان تالان کرنا کردان چون ارمنستان ولات شیخ شنگال سوریه و گلک دورندن. یعنی هیجی جیان دکن. گلو اگر کردستان چه ببه اف گنده ایزیان ولی ایزیان وگرن یان نا. من نباوره گنده مرخاسین ایزیان که به دستین کرده هاتنا کشتن لنویه وان وگرن. به ترکان چه پولیتیقا بسرین کردان دا مشاندیا؟ کرد جی خوازن وان پولیتیقا بسرین ما ایزیان دا بمشینن. مروف دبه بلکی ترک پلان آسملا کرنا ایزیا جو کردان را بخد دکن و کرد جوان پلان بسرین ما ایزیان دا دمشینن.